muraho neza nshuti bavandimwe mumeze mute mwese aho muherereye twe turaho tumeze neza turashima Imana nk'ibisanzwe amazina ni nyina Winka Aline ikinyamakuru nabakeba TV show yeme twiyegereje abantu bose bakomeje kudukorera subscribe na share na comment Imana yo mwijuru idakiranirwa ibagirire neza twakiriye abantu abatuye hano Nairobi i Bugande mu Rwanda i Burundi hariho abantu i Burundi bambwiye ngo ntago nabakiriye ya ubwo ndabakiriye mukomeze muguge neza abatameze neza namwe muraza kumera neza turabakunda cyane muri inshuti zacu rero turi kumwe n'umushitsi mutumirwa nazanye umeze neza reka abibwire kiragura ngo dukomeze tubandanye ikiganiro ngahe ibwira abantu turabaramukije mwese aho muherereye aho mugiye buri wese aba mu bihugu bigize isi mwese nimwegere hano kubakeba TV show ariko nabo mucyo TV show turabasuhuje ni kaja no kwiyegereza ikijiji ndi wogisigaga gutyo ese ubundi ninde wagisizemo no gisiga gute ndi bishoboka rero abantu bo ku mucyo TV show turabiyegereje ngo mwegere Imana ibahe umugisha twari dukumburanye cyane ariko twaje uyu munsi ngo tuganire mawiri matatu twari dukumburanyeho yego urakoze cyane kutwibwirana n'umuco mwiza wa Kinyamurenge rero ahangaha ngiye gukorera mugenzi wanje Franka murabona ati turi kumwe ngiye kumukorera Franka bene ya yindi umva y'umuriro abantu ndimuze kuza muri commentaire ngo bamwe baza ibiki n'ibiki mumbwira ahantu zo bana bikoze nabi zabikosore ubutaha ahari ubu namuhamagaye ngo aze dukore namuhamagaye guhera saa 11 n'igice none ntarashika ngiye kumukorera Franka muraza kureba uburyo azaba ameze ya mugume mudukurikirane tugiye kumukorera Franka imwe y'umuriro kandi Franka kandi abantu batagira gahunda tibameze neza muri kino abantu tibameze neza nimba ari saa 10 ni saa 10 yego saa 11 ni saa 10 ariko gato turaba abazungu gatwebwa birabura bicara mugomba kubiga kuriya abirabura bazagomberwa nimba ari saa moya umubwira ko ikintu muri bigukore sizere kugira ngo azamafata isaha yose yo kwigira nabi ngo kigengo yari yaza nicyo gakibishe ngo nawe ntaraza mugomba kugira gahunda umuntu utagira gahunda ibintu byose birapfa ibintu byose birapfa kandi ikintu cyose nuko kiba gifite gahunda rero mugenzi wanje yanyikiye gahunda ngiye kumukorera Franka bene ya yindi y'umuriro reka muhamagare numva hageze nimara murebe muze kwitonda umuriro uraka turebe ukuntu azayigize yakereje yigize iki kandi arazaga yantombokera ndimugere ngo biroroshe tuzugeze aramaza umva aramaza yarakaye kandi ngiye kumubwira ati jewe kuva none ndamamusezera yuko iyi cano ngiye kuyimurekera kuko je wishimuta biremewe gushimuta ivyo navyo birahaba iyo umuntu yigize nabi kuko nuko yishimuta da aya nje sinishimuta ahubwo nje ndayimusigira urayimusigira gute wenti wayiruhiye none ntabwo ari gufata telefone urabona nk'uyu muntu ntabwo ari gufata telefone umuntu dufitanye gahunda ya sizeri ya saa 11 none dore ubunyine tugiye kugira saa moya n'igice ntizibaye reka nsubire mpime mu kanya nk'uko inshuti zanjye murabona uko ibintu biza kuba amabuye bagiye kuba bakeba nyawo aya reka muhamagare nsempime ndebe ko bagiye kuba bakeba anyitaba musezere kumugaragara nama mubwira tumva kuva none ngiye cano ndayigusigiye ndayikuruburiye ugende wikorerane nayo jewe sinshoboye ngo waritabye muraho neza umeze mute none se mane nk'iki gihe wewe twavuganye ngo uje kuza kare iki gihe wowe kurabona iki gihe urazi iki gihe dukore gute mane mama kureba nk'aya masaha ubu nyine saa moya saa 2 kiziraja kugera ngo nturaza none se ubwo wowe kurabona ibi bintu ari byo kweri
njyewe uko mbonye ndabonye ngo cano uyisigarane cyangwa njyewe nyikore ndore ndi umuntu umpamagariye mu nindi umpamagariye mura reka ndebe none ko byikubye rero niwe reka nse mwitabe numve. Allo mane twahageze wewe nabwiye ngo uhagere ya masaha twavuganye saa 11 none ukaba ugejeje ya masaha utarazima Maridia wewe kurona ibi bintu gute mani iki gihe n'ubundi ntacyo wowe uje gukora kubera yuko je naje kare narambiwe ahubwo ngiye gutaha kandi jewe ngiye kubivamo ibi bintu tutazoja gupfa ubusa ibi bintu je ngiye kubivamo wewe ubisigarere wenyine ninkenera je nzafungura yanje cyane umva ibyo tangi ndaje ndi mu nzira ndaje aya nushake ntuze ureke nanone kuko nubundi jewe narambiwe ahubwo jewe kera ndatangiye ndasohotse ndagiye ubwo nimbuze ugakora wenyine ukore kuko jewe nayivuyemo gose titwoza duhamagarana buri munsi ngo unyicira amasaha ribaye ryakanga unyicira amasaha Maridi ndaje ariko ibintu ntivyoroshe inshuti zanje ndamamubwira tumva ibintu nabivuyemo gose kuko ibi bintu ntanga ari byo cyane wowe urabona ibi bintu ari byo mane tekereza nawe byishire utagira gahunda ntagira gahunda nyine byishireho ari nkawe ngewe ari nkanjye nukwicara tugahwana mawiri matatu rero abanyamurenge bazaguma iyo mwemeye gufatanya n'umuntu cyane saa moya ni saa moya saa mbiri ni saa mbiri kuko gawa mushahara nuza ni wowe nawe muzapasurira hagati ntabwo wowe uzajya menshi ngo kubera yuko arije witabiriye ku gihe kandi kubera yuko arije uza ubihindamo cyane n'ubundi faranga niziza ni hagati aya njyewe ahubwo inama nje nambona ikintu nakora kera inama nihaye n'ibitekerezo n'ibiki byose nje ngiye kumurekera no cyane gusa nuko oya nje bazangarurira yaje nashoye angarurira yaje nashoye jewe nzagenda fungure ninyumva nkeneye gufungura indi cyane nzagenda nyifungure ninyumva bidakunze nzicara tuze kuko ndi mukumva ibintu umutwe umaze gushuha tekereza umuntu muvugane ngaya aya tekereza ninyabona ibyo ngibyo simbizi ariko umuntu utiyogeza ahora yica amasaha ndebera iki gihe mama wa mugore we vugisha ukuri mama iki gihe saa moya n'igice we twavuganye saa 11 zagenze gute habaye iki gihe nigiye kuje gukora hano mama Ridi none se wampamagaye sanga sinakwamagaye saa 11 nguze wampamagaye ndangize ndakubwira ngo ndaza ndasubira wewe uzagenze gute uraza usubira yanje uko nje uko nzanaga gutegereza amasaha 3 agashira untegereje kangahe singutegereje niba 3 yego komana nyiri ari jewe nawe ni oya ye umva nkubwire reka nkubwire wewe genda ugumane no cyane jewe ndagenda fungura indi wewe ukomezanye niyi kuko ibi bintu ntabwo bitwobiza no kurumva umuko gufungura cyane yawe wenyine none nubundi kandi cyo bapreza cyane kandi gufungura cyane oya singereye kuyifungura kubera yuko niba batwarice tugafungura cyane twamara gufungura cyane tukaza twirirwa duhamagarana tuba dushikana tukabura content iminota 30 izishira twabuze iki icyo tuvuga twebwe twatubizo tuvuga uwo munsi bazotufata bakatumanika bakatubitariya tuzavuga bazagukubita icyo gihe nibwo uzomenya noneho agaciro k'izo wagiye uzamenye ko bagiye ku muhanda none se wawigira gutyo uko nkereje umunsi umwe none utangiye kuntonganya kicinjira ngo ndaje nakatekereza aya masaha saa moya n'igice kuraza ngo tuje muri cyane dukore ryari tutahajyana turatahajya nkuko wowe wabibona ko dutahajya kandi uko kera kubunyine wewe kera kurakata inyanya kurakata igitunguru amasaha yagiye cyane ndi umuvyeyi nyine none se je umuvyeyi ahubwo naje kugwakana ngo tureke gukora hoje dutahe ico nyine je nico ndashaka tureke gukora gute duheruka gushira ikiganiro ryari tureke gukora nyine dutahe tuzoze dukora undi munsi ubundi tuzogaruke ryari gukora umunsi nyine tuzobona umwanya ejo cyangwa ejo bundi ntago byakunda oya ye ome nawe byishireho nawe ari wowe man shira wowe mutonganya ntarandamutsa mama uza umwanya mazangaha muzongera kumpamagara mugira gahunda
apana nyine reba ko umutumirwa twasanye turicaye hano ngo turategereje umuntu cyano ni cyano nimba mwahanye saa mani saa moya nimba ari saa no mwana mwavuye mu ntoga nyiki oya urumva nawe nyine yabibonye mu ikosa reba ngaya amasaha mani uzi iminota twicayemo impamvu nyine natinze nuko Aline nawe atagira gahunda none se nyine kubera ko nticara yambwiye ngo saa 11 none saa 11 zagera ntiyampamagara ngo umve iwe bategereje ngo buri gihe muhamagare buri gihe arije muhamagara cyano ni yanyu babiri muzamuhamagarana mwumvikane amasaha nuhaguruka ubwire mugenzi wawe ndahagurutse sohoka tugende duhurire muri studio mama radio ari mu kwica gahunda cyane amaze kwica gahunda nka gatatu kandi jewe yamara gushika simvuge nkamambwira ati ngaye gaturebe content dukore akamegeze iri ariko boko ayi akamegeze iri naza na content akamanga ngo ngwingi ngo sinoruhwa yewe zanagiye ngo zanagiye wazanyaga wakereje ruguruga bagora muzamugira gukereza mu murena kutazana ntuza yo zana konti none mwicaye aho ngaho kubera ko mutagumye ngo mukore twari tugutegereje twakoraga gutaraza none se abantu babiri mwabuze ikiganiro bakeba turi abantu babiri turi babiri gutya ariko kandi muri cano turi umuntu umwe ukora umuntu yabonye umwanya agomba kuza agakora ubu none mwazumvikanye hari iwe agume mu rugo rwiwe nanje kandi abana banje inzi wasigara hoya mwazumvikanyeho ngumye mu rugo kandi nje ngumye mu rugo gute kandi nje kandi waje ariko wakereje reba ngaya amasaha baza witabo mu nzu timwitaba jewe isukari yazamutse nta bantu ngoma kwitaba isukari yazamutse niwe wanzamura isukari ngiye kuzanguca amafaranga y'amandi cyane none uzukereza uze wita oya nimubwire kamera aze dukore cyangwa muhuje dutaha tumvaga kera uko kera giwe kera yarambi ariho gishika jewe washitse kare ga arambi wari bwagishika iwe kandi uko nyine ari amagoma asere dutahe dutahe nuko ari mukungira none urumva nje nafatiye myanzuro nje gusengera cyane n'ibindi zose sindavyikorera ngo mbijane umasayini ngiye kujana cyane ahubwo masayini gusenga none jewe amasaha yagiye kandi jewe ndagusezeye unsezeye kuri cyane genda uyishire nk'umwete uyikore wenyine abi yanje nje nyine nimba uzohindura izina nimba uzohindura iki nimba uzokubitaho izina ryawe nimba uzokubitaho igikirere nimba uzokubitaho ijya mu ijuru nimba uzohita ngo mu ijuru TV ivyo nivyo birakureba ajya bakebiye bashwanye babita nave mu ranyo ngayo akore ahamagarika namana kandi nangusezera ibintu zose baguze bigira inzu aho nyine nicyo gituma ngomba kugusezera kubera yuko utashwetse umugozi niyo mpamvu naje nje ngusezere turi kuza kwirirwa duhamagarana twica za gahunda tugira gute ibiki byose ahoga twavuganiye ga niho tuzasezerana oya ye njewe nsezereye kuri kamera oya njewe ndagusezeye ugenda ivyo bintu wenyine ugenda uvyishiremo ugenda ukore cyane wenyine kuko njewe kubaza mwarandikiranye taho twandikiranye ndavuze ko aho mwahuriye ariho muzongera guhurira mutandukanye aya ibyo se birandeba ibyo ntibindeba jewe icyo mubwiye gusa nagenda gumane cyane wenyine nagira umwete je ndagaseye kumva amagara muze muri cyane kuguma kugutegereza maze kurambira none cyishwa hanga ukuraje bisambusha ukegende babarira uko nyine oya ngatumiye ngo mvi wacu sinarizi uko bigenda n'amatike yose kurakira narizi uko ibintu bigenda je narizi ngo muje akurihire moto igutahana agwe n'amafaranga yo gutahana njewe ndagiye icara ngaho je ndagiye icara ngaho oya ye tambuko niba ukora niba udakora ndakora
unanene gusanga nguyu mutumigwa none se ko mwese mwamugenda naye naze mukorane kuko njyewe maze kugira maze kurambirwa kubera yuko nta kuntu noza nyicara ntegereje umuntu buri munsi ngo ahite agira nguyu nasigare akore njyewe ibi bivuyemo rwose ariko murantangaje kuko urabona gute yari ibi ngibi ukora ari bizima mani ko urabona hari n'ibintu oya mumari mufite amakosa munkuye mu rugo ngo ndaje ngo dukore ibiganiro ndoraho amasaha ageze ngo muri kuza none se nije wagize amakosa nije wagize amakosa cyangwa ni reka muhamagara atarasohoka ndategereza ngo ni wowe tugutegereje reka muhamagare ga nakoshega nimba namubabaje ariko umugore w'abandi oya nawe ndayafite uyu munsi ariko ejo nawe ni alo ari uragiye mani mama rigi yari franga mani wagiye ureka ibyo ngibyo mani ikindi njira wamara ngo ugatangira kuntonganya ngo ni franga Maridi nazagira ngo ndebe emosyo zawe mani ari indi minsi jewe sinzavuga none kurashira kunani ngo yari none mwari mwakije kamera